Namhlanje sithe nje asihambe sihlale phansi nomelaphi wendabuko la udokotela uwakasifundza ukhona la ePitretifu isifundazwe eMpumalanga the place of the rising sun. Dokotela kunjani? Ngiyaphila Hlobo, kunjani Dlamini? No, siyaphila. Ngifuna la sikwazi ukulekelela abantu bahlushwa inkinga ezihlukahlukene. Kodwa kakhulu engifuna sibheke la udaba lomuntu ohlushwa yidalo ngenze kubanga yidalo noma umuntu onenkinga nje yesibongo, uyayibona. Bese lokho kuholela ekutheni igcina idalo zimbange yabo. Abantu abanjalo uyakwazi noma ikhona bangasizakala. Kokucala nje baba Nkosi, ngumuntu osebenza ngamanzi. So imvelaphi yomuntu ubuye emanzini. So amakhaya awafani, amakhaya mawangafani, abanye banenkolelo yezidalwa, abanye abanayo. Umuntu ke obangwa isibongo ubonakala ngokuthi izinto zakhe zingaqaqi kahle. Azame ngamandla ukhanda isilungisho uma ufundile uyasebenza uyahola leyo mali kodwa izinto zakho zingakhanyi kahle. Why? Usuke ubangwa idalwa, abakini bakudinga nabakagogo bakudinga bathi wena awuhlawulanga. Ngibuye embuzweni wakho, umuntu onjalo uyasizakala kodwa ke akasizakali ekhaya, kufuneka aphume aye entabeni ngoba entabeni kunazo zonke izidalwa kodwa ziqhubene, kunale engcolile nale ehlobile kodwa ziba entabeni. Isiphetho seyidalwa ke ziphethela emanzini ngoba mawufika emanzini wakhuluma konke ubuhlungu kwakho, idalwa ziyaphendula same time. Okusho ukuthi ke ngamanye amazwi njengoba usukuvezela ukuthi umuntu ongenze kubanga yidalwa unenkinga yesibongo akahlawulwanga, lesi siyamdonsa nalesi siyamfuna, uyakwazi ukuthi lolo daba lolo lisukumele njengabe lapho ukuthi umuntu umekeza kuwe specific angakwazi ukusizakala. Uyasizakala baba Nkosi, uyasizakala kakhulu ngendlela uNkulunkulu lasifundise ngayo. Uyasizakala ngoba mina akudingi ukuthi ngize ngihambe nawe entabeni ngikutshene ukuthi kufuna ke uthole ini nani ngoba ngomuntu osebenza nesithunywa lesihlobile ayikho into lengayilanda. Ngeke ngize ngikufihle futhi lo ngoba abantu abaningi ngiyafuna abasizakala. Uke uthole emakhandlela lamabili la blue, uthole nathola nabo kuthiwa isminofi i1818, uthole impepho yamawela, uthole nangu umthombo lo wakha utshwala besizulu kuthiwa umagayiwe. Bese sowuthola amaswidi, masothole amaswidi bese sowuthola isnefu le originally lesivalo siyelo sibe mnyama phakathi. Uyakuthatha ke lokho ke uye entabeni. Mawufika entabeni umisa lamakhandlela lamthu kodwa ngoba umuntu ubhilonga khabo mama, uthatha le khandlela leli blue la ka left ulimise ulikhanyise, masolikhanyisile ushise impepho kodwa yamawela. Mawushisa le mpepho yamawela bese soyaqala ke uthatha umthombo uthela phansi ubeka phasi emaswidi ahlukahlukene ngoba masikhuluma ngezidalwa baba uDlamini sisuke sikhuluma nezidalwa ezicubene sukela ebantwaneni abahamba babancane, labanye baphuma, abanye bachitheka, abanye bashona nje basebancane. Bayidalwa ezisebenzayo nalabo kuze uyofika emakhehleni. So mawuthela phasi isinefu uyakhuluma, ukhulumele sayidini lakhabo mama kuthi wena ungubani, uzoqela ukubageza bahlambuluke bangakubanga ngoba nawe umuntu ozamayo umuntu ongenalutho. Lokho akufuni imali eningi kakhulu baba Nkosi njengoba inyanga ezinye zikutshela ukuthi kufuneka ama1000. Akufuneki mawuthenga nje lezi zinto lezi ungakwenza wena uyi1. Ukhulumela ke idalo zakhabo mama then ngale 1818 wine bese ke uyasho ukuthi nizocela nigezeke
sukela kini nina labancane size siyofika kini emakhehla nine le nationela eyimpini nine enaphuma esiswini ningakawuboni umhlaba ubale bonke ubabale bonke kanjalo nakhabo baba usho the same thing bese ngale wayini uyasho ukuthi lele ngizokusho angikusho mahala nginiphathele ukudla kwenu angazi ngoma ngizwa kahle baba Nkosi awugcini lapho ke uthi mawusuka entabeni bese sowehlela emfuleni masuya ke emfuleni ke vele suyobageza the way lo show ngakhona kodwa sibe sesisebenzisa inyama lebovu lengenathambo awusho lapho suke sihamba nawe mase siyomgeza lapha emfuleni ke manje ngalenyama ebovu kuhlukene angahamba nami futhi angahamba yedwa makazowenza into engiyishilo ngoma mase siyomgeza emfuleni sekunesiwasho ke la sasithole kimi lenene sidalule kodwa lazofike ageze ngaso lenyama lebovu hayi ukuthi ngoma usuke uyophakela izilwane iba ivasi lapho geza ngayo wonke lo mzimba ngalesiwasho mawuceda geza ngalenyama lebovu baba Nkosi bese ke soyasho ukuthi nako ukudla kwenu iphosa lamanzini suyahamba uyekhaya awubuke emuva noma kanjani uyothi mawulele bazoresponda emaphusheni uyobe sogezekile baba Nkosi okay so umuntu ukwenza le process lena lokuthi awubizi nakangako umuntu ushuthi amalungisa isilinganiso esingakanani mhlawumbe noma hayi nisikhuluma nomuntu mase yafikile isilinganiso senhlawulo njengoba ngisho ukuthi wena baba Nkosi la akukho izinto ezinkulu engaze ngithi mina ngayilanda kuphi la sisebenza umsebenzi ohlobile njengoba ubona nje la khathi endlini amanye amasejari ukhande kunephepha lokuthi ugeza umuntu malini lana akunalutho lana uyanikela ngalonikela ngako abanengi bayeke babonge sebasizakele nami ngimangale ukuthi hawu uNkulunkulu wenzani bantu sebazobonga nomuntu osowamkhohlwa ukuthi wamenzelana abuye azobonga cha asinayo nje iprize ukuthi masenza lokusenzani thina nje into senzela yona uthenga lesothi kuthenge senze lo msebenzi siyazi ukuthi into lesembethe izowenza umsebenzi uzobuya futhi uzobonga sisebenza nje ngesibongo kuphela babudlamini uyezwa ke mbukeli ukuthi dokotela la usifundza uthi besibheka lo muntu oba osembangeni wezidalwa umuntu onenkinga yesibongo ukuthi ngapha isibongo nakenziwa lutho ngapha lesi sidalwa ke siyamfuna ukuthi abe ngapha kodwa nalesi siyamfuna ukuthi akahlawulwa okungenzeka ke mhlawumbe nabazali abasekho ukuthi bekuhlawulela amacala sekusele ngawe kodwa lento le iyalungiseka into ekwazi ukuthi beyilungise kalula futhi bese wena ulungisa into njengaba ngaba umnikelo ngalo ndlela yabona so besibeka into njenganaleyo ungakwazi ukuthi uqhubeke umthinto mawuthi ufuna lo sizo lo yabona akwazi ke ubuye usizakale nawe la abantu uma bekufuna umuntu otholakalayo mhlawumbe ngasiphi isikhathi mawuthi uyasebenza abanye abantu bathi hayi mina ngisebenza ngicina ngo6 hayi mina ngisebenza ngicina ngo5 wena usebenza mhlawumbe amalanga angakho evikini nanesikhathi osebenza ngaso cha baba Nkosi mina ngisebenza onke malanga ngisebenza onke malanga kodwa ekuseni ngisebenze sukela ngo6 ngicina ngo9 entambama ngisebenze sukela ngo4 ngicina ngo7 ileso sikhathi lenganikezwa sona kodwa mangabe kunabantu lekumele bayiswe emanzini siyabayisa ekuseni siyabayisa futhi nantambama ngoma ekuseni sazi ukuthi wena baba Nkosi kusebenza kakhulu izidalwa sezalukazi intambama kusebenza kakhulu izidalwa zamakhehla abantu ke labo lesisebenza nawo lapha simbatha lokusho ukuthi ngisebenza onke malanga kodwa ngelisonto ngibabhezi kakhulu enkonzweni angithinti lutho njengelisonto kodwa lalamanye amalanga ngiyawasebenza hlobi no siyabonga besibheka la lo daba lo muntu obangwa yidalo umuntu osembangweni yidalo bayadanki